بله تماشاون جا وکی کود و لاوجه ده جی گوت مها پیروز رمضان یا راستی جبو مخیر و برکت آنیه ام بشا خویا دویم ده جی امی میوان خواه به عظمینن و میوان می ایگل قدر بلند هنه امی لزگل وان لسر خیر و برکت رمضان هر وکیدن دیروکا اسلامیت و توگر پیغمبر ما این علیه الصلاة والسلام و ین لگل دولت اندن با او اکی چوا دیپلماتیک تکیلی دانینه هر وکیدن نامه این پیغمبر ما و مکتوب این وی چوا نه تین چه معنی اما یک به یک لسر بسکنن ده میوان من محمد فرات به و هر وکیدن خلیل ابراهیم اربن اما لگل وان با آخون خلیل ابراهیم ارما مسلم خیرات نصر چواتنه شان باش ان شاء الله زنی سلام خیراتنا رمضان و پیروز مبارک به که محمد فراتن چوان باش ان شاء الله زنی باش خودش ترازی به اون چوان حمد خدا را والله امجی باش مالا و رمضان و چه در باس بکه که محمد رمضان یون در واسه یعنی اتمسفر که خوشه یانا افطار سحور یعنی برکت بله بگومان از بنی یا چه در باس به یعنی اتمسفر که چه در باس به والله سر رمضان ده الحمد لله يعني بعلم وبخبات علمي از لسروك مدرسة سيدة شغاس حدش خورشيمه ما شاء الله بله طبي بخبات علمي در باستبه بخندنا قرآن در باستبه ووكيد نيجي الحمد لله ام بقال راجي قال اكيد دانستاندني مي علمي تشيد بن السؤال فقهي برزيدتيني كرني دروجي رمضان بيروز ده بله دیجبو ماجی هدی بین شو هم جواب پرسن از بی خد رمضان ده گلی مل گورد چه تو بگیره تابی مهم پرسان نیری یعنی گلی کشی هاتن خودش وان راز به خاصی صد حب پیام جمره هاتنه نوت سه حبن نمیوانجی هدی بخوین نزبنی مالا و تابی رمضان براستی جی و هیامه ده مخابن جبو کو شش صبات عردجک بیکات دلی ما خمگین بو یا راستی دلی ما بوان اشیا لسر وجه خدا تعالی وک رحمت کی جمره او رمضان آنی کام لسر خیر و برکت و کی بچک بسکن پاش از دیروکا اسلام جواب پرسم از بنی من هم نویسکارن هم دیروک ناسن از بنی طبیعی هنجی نویسکارن ده همان دمیده هر وکیدن خبات این وجه هنه در حق اسلام ده کا گلو رمضان جبو ما خیر و برکت چوا آنیه رمضان دوی ام چوا بجین و اتمسفر و چوا حس بکن يعني اولا مري رمضان ما تفكريه مري تفكري بك تفكري شي بك تفكري حياتك بك يعني حتى في وقت متشكر بشتي وقت هست كشبكم وقتی خواهم چه در باز کرد وقتی خواه رند در باز کرد او بیهاده در باز کرد چه در باز کرد من ایک که تفکر حیات خواه بکن تفکر جمعیت خواه بکن تفکر اولاد خواه بکن اولاد من چه بو عالی کاری وان کر او نک مزن بون باش مزن بون اولا رمضان شهری یعنی مه تفکریه باشه رمضان مه عالی کاری اقربای عیش دوستی یعنی مری گرکی علاقدار اقربای خواب با وی رمضان مری کو اقربای خواب مزن هر زیارت بکه دعوت افطار بکه دعوت سحور بکه او اجابت افطار سحور بکه مثلا نه خوارنه مثلا تعارفه مثلا محبته يعني صحبته يعني في وقتي ماكي انسان در جمع حوال خواه در جمع اقربای خواه در زیارت واندکه حتی زیارت مزار قبور زیدکه شما جبو کو تعارف به جبو که هین به جبو که وقت کو احتیاجی وان هست عالی کاری بکه يعني رمضان اول ما هي اجتماعيه يعني مري جريك التفكر نك رمضان فقط يعني ما هي عبادات يا اشتا شاورو اشتا عبادات بكن شاورو اشتا ام قرآن بخنن عارية رمضان ما هي اجتماعية بري تفكري فقيرة بك من تفكري انسان دندك يعني دبيجن رمضان ده شيطان دقردن يعني شيطان تاني فقط شيطان ما هي شيطان ماشية نفس ما نفس خار مجادلة بك يعني وقتكم ما هيك تفكر بك بيشتي في ما هيدين
يعني جرك حركات ما رنبة بقى يعني أخلاقية بقى أخلاق يعني إسلام أولا دين أخلاقية يعني دقائق إنسان شامل بقى yani insanı ko beradaya, daravdıka, işte yolsuzlukta ve insan ne kaza, insanı şamil kaza, peşime kiye, peşime sahabeye, peygamberine, ev çağ insan bu, ev insanı baş bun, ahlakı van, mezun bun, insanı kamil bun. Vakti ko meri hayatı van dukhine, meri gerek tefekkür bika ko em vakti van meri misal bika yani. بگومان شو پیغمبر مد بجه جبو اخلاق باش حاتمه و جبو کو تمام بکیم مثلا یا باش و کسین هکل گور و اخلاقیش بچن طبیعی دبن کسین قنجز بنیم مالات و طبیعی بتایبتیج معنویات رمضان گله کرینگه و گوت نه تنی عبادت طبیعی مها عبادت یجلی دوی انسان بفکره کو ده حدیثه که جدید بجه ساعته که فکرین بردل هفته سال عبادت ما يدنج مري جرتك يعني واجبة عبادات فرضة أما وقت رمضان مري تفكر حياة خابك تفكر أفراد خابك تفكر عائلة خابك أقرباء خابك حوالي خابك حوالي بلكي مري خيد بيا مري وقت رمضان هر زيارة بك يعني صوت بك أقرباء مازن أقرباء زيارات بك دستوان رامسة حتى جبو علاقة أقرباء يعني مازن يعني إسلام بيجومان أزمن طبعا أو مهما خير وبركاته هما كيتش بك ده خيرك قزنج بك طبعا صلاة رحم جيش بوي جلك مهم أزبني مي باش تصانن دست خوش كم هناك بري خابدن ما مستيخ خالد إبراهيم أرهنج جلك محمد فراد بور ما مسلم هنج جلك خيراتنا سرچواتنا أزبني طيبتي هنج المدرسة عند درس دكان يعني جلك خباتين وهي أزبني دوان ده خباتين و يعني جبور رمضان طيبتيك وهي أنتونيا او پرسین کلوتین کرن در حق روزی ده بتایبتین کرن انتقارم بچه قلا و بکن از بنی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين آمين هجای من بریا هر تشتی اوی مها هانه چقا مها کی پیروزه امپاریکه کی هن کنک لسرویا بسکنن آیت قرآن رب العالمين حقيقة خصوصي للسيرفي مها بيروز آيات بياكدير روي عردنا وبشري استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم اف آيات هاني سريحا للسر مها رمضان نازل رو عردي بيه او مها بيروزا كتيدا قرآن نازل بيه رو عردي اوا او مه بله جبر كدوي مه دا قرآن نازل رو عردي بيه مه كابيروزه بله حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم تبع صحابي خبا او مها چوا دبوران دن وقت دال سروان در باست بو بدیا هر تشتی رسول الله صلى الله عليه وسلم مزگینیا و مها پیروز دادا مسلمانا بله عین وکی کم مزگینی کی پر زیده گرینگ جی انسان را ور داین حضرت رسول الله به حدیث صحیح مزگینی دادا دگو او مها هان کوهات جی خورا دبی مهدا خیر و عبادت و تفکرات وکی چا ما مستجگو د و مهدا پر بکن جبو کو خدای تعالی قافی عفو دبی مها هان دا وکریه بلکه خدای تعالی و عفو که او آیتا هجاي من قاوة كو إنسان لي ميزات كه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وللسر الظاهري ويكم مرب لبي آيات ميزات كه بمربا آياتي كي سرادانتي يعني مرب بي آياتي كا قرآنية لي بلي كتو قاوة بآلات علمي معانيه وبلاغتي وعلمي منطقي ونحوي دي كبي نافا إدبياتا في آياتي دي دا معناي فركور هنن بلي ربي عالمي كو قوتيه شهر رمضان مها رمضاني يعني السيرفيا بر معناه شهر رمضان تيجي معناه يزبني جلك مزياب دنويسن بله الشهر مه رمضان ذاتها نابي بمهية لبلي تشكيدني هي يعني تدي افغان هم الجي هنن ام باللغات تركيبيجن لكردي ام نزان بياشي رو بكن ترجمه بكن معالجي كو قرآن وردگارين زمان تركي بفيا قرآن تحريف تكن معناه جي درناي ما راست راست وردگار راست وردگار هم هذا سر دگرين دويت طام زمان عربي اللي بيان بله طام زمان عربي اجا قرآن بمعار ناي شروع بكرنه قرآن كو معار ورا شروع بكرنه دين اسلامي ني بيود شيء يعني هذا شيء هي معار ساده جهنه كي انسان خورا جانا بقدر حال كلمه وميزه بك جي استفاده بك وباشقتش كي لبلي ترابج معار احكام اسلامي درخي
تو حاشا وكلا تمام احكام اسلامي بليخي چونکی جه احکام در نای علم تدا تونه بله جبونا وی اب آیت هانی کمر حالی میزب که چه قاس گرینگ اویاجی برنامه کی گله کی دریجه را لازمه طبی بله دبی مهیدا شب ليله القدر هي اب شب ليله القدر بحكم صريح آياته إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم آيات هانی جی سوره کی ساده لسر شب ليلة القدر نازل بی اب شب بدلی 1000 شب یا اوقات شباوی خیره چونکی جبر کو قرآن جل المحفوظ در نازلی سر دنیای بیا هاتی سر حضرت محمد علیه الصلاة والسلام اف شباهانی اوقات شبکی پیروز اف دهندره به مهیدایه ازید داوی دوی وجبه بپرسم از بنی کار و شهوا ليلة القدر قالوا ام چوا در باس بکم معنویات یوی چوایت تنی داوی رمضان ده یان دنوار رمضان ده جدبه کو ام راسته ببین یعنی تنی جبو داوی او ام نهیلن از وی وجبه بپرسم از بنی دبه سرچاو نشه از اینها ما مستوى هل ابراهيم بپرسم از بنی پرتوکاوه به تایبتی لسر تکلین دیپلماتیک و هر وکیدن مکتوب یعنی نامه پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام از بین دوی ده دمام لیکولان براستیش بالا مکشان میگه لک سیر خواندیه الحمدلله یعنی از دبینم به تایبتیجی او پرتوکاوه ده هلک جدا ده یعنی لسر هم تکلین دیپلماتیک تسکنه هم جی نامه و مکتوب پیغمبر ما یین کو جبو او دولت این کو دخوازه قنبه های اسلامیت لهبه یعنی بزن بنکو پیغمبر کو صحاتیه و هر وکیدن وان دعوت اسلام بکه تاوی ودا جگوتیه تنی نه مکتوبان ناب مسلمان لی جبو کو های وان پیک هبه یعنی بلا خوابدن ما و بزن بن ام جی هنه جبو وشاندن از بنی ده دست پیک ده جبو چو او پرتوک نویسان از وی جواب بپرسم اولا انسان ما تفکر پیغمبر خطا بود بیشتر پیغمبر sanki sadece ibadet dike sadece işte merale mecdike işte oruç bugün zekat bugün hac bugün halbuki peygamber hem peygamber bu hem reis bu reisi devlet bu hatta müessisi devlet bu peygamber devletteki nu çekir devletteki nu Medine çekir navivi devleti İslami bu reisi bu peygamberime bu hatta pişti peygamberime vakti ko reis hatın navivan halife bu halife mane çi yani pişti peygamber hatına yani hem yetki peygamber istimallıkın jiboy mugot ko evvela peygamber ve devleti çağa çekir çağa alikari siyaset kir muhtakum mezakir bana hambermin name peygamber hat peygamber name yani mektup kiştiye meliki bir vakti, kralı bir vakti ki işte Bizans, İran, Mısır, Habeşistan mektup name şiyan diye. Jibo çi şiyan diye, jibo davet İslam muhtakoti ama hatta mektubeki belki nabın Müslüman ama haberdan ben, Hindi ben. Müzgot az kitabeki var benim bizim hani insanı diplomasi Resulullah بعلم حتى وقتا من كتاب من الإنسان o kitap pır meşhur bu çar zamana çevrilmiş bu Arabi, İngilizi, Farisi, Malezi, Urduni zamanı var zamana tercüme kırın PTT 100,000 bir kitabı belakır jibo şey ev kitap yani peygamberime bir ciheki din, ciheki Kur'an nizamın tarif diken. Yani diplomasi peygamber devlet yazmış. Diplomasi peygamber insan nizamı. Yani peygamber he işte müşrikle, işte Ebu Cehil'le, işte Ebu Leheb'le muharebe dikir. Yani halbuki peygamber mektup dinlesine melika bana hediye dışına evne mektup dışının evne hediye dışının yani devleti peygamber fakat ne fakat devleti harp kır diplomasi kır, mektup lisan yani diplomasi ciha istimal kır. Yani vakta kitab insan gotkam insana mebla ba'almin diplomasi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta vini ders bekşin çünkü hayatı Resulullah da mera ibret haya mera ders haya gerek
هر طرفی وی بنویسن ام بعلمن ام درس بگیرن. نه تنی دناو دوسا جبو جهه که پیامیان جی نام هاتیه شاندن از بینی دناو خاطر حدیثان جی دحوینه و هر وکیدن او کستین قاصنین که هاتنه شانده جی گلک بهونه. از او اینها وجبه بپرسم کام چک برای خواب دم معنویاتا بتایبتی جیا رمضان از بینی محمد فرات الهیات ناس من از بینی بتایبتی در رمضان دو گوت لیله القدر و پرسام در حق ویده بو یعنی پیغمبر ما علیه الصلاة و السلام رمضان که چوا در باز کرد و هر وکیدن شوا لیله القدر گلو دتنی داویا رمضان دایه ام با اوه که چوا لی بنیرن یعنی تمامی رمضان دایه یان نیرنه که چوا و تایبتی جی پیغمبر ما علیه الصلاة و السلام دما رمضان خود در باز تکر از بینی لگور مهندن فرق وی چیه؟ از بني شبا ليلة القدر ذاتا بليننه يعني ده نوا و مها پیروز دا او مها هانه مها کی وسا پیروزه میوان امت محمد پیغمبر علیه الصلاة والسلام جبر کو خدای تعالی تیدا قرآن پیای روی عرضه کی دید دوی کو مرب پر عبادت تیدا بکه قرآنی بخونه دعا بکه تفکرات الهی بکه و مرب تیدا جی پر دعای مستجاب هنن خجوانا محروم نکه روز جمعه پشتی المیز عصر دعا مستجابن شبا ليلة القدر دا دعاء مستجابا يعني رب عالمي قبول دكي لبالي اف شبا ليلة القدر جي دوی مهدا نممکنه کس اثبات بکه که فلان روزی داد فلان شبی دایه دو قرآن پیروز دا شبا لیلة القدر ده فلان شبی دایه نگوتیه ده شبی کت دا یعنی شبی تک دا مثلا 21 دا دگری حتانی داویا رمضان شبا 23 شبا 25 شبا 27 لبلی ده نابع علماء دا گله که عالم جی لسرویا سکن نگوتن شبا 27 او جی تابی بلی کولینا چی بیه و اوهنه روایت چی هنن تابی لسروی دانین قرار خود لسروی اما تشتا پر مهم اوه مروان شبا تبا احیاب که یعنی جبر که خدای تعالی دوان هر شبه که ده کی بوی نیتا شبا لیلة القدر رابه وی شبه احیاب که جیوار داشت خور عبادت بکه دعا بکه بگری خباب قاپی خدای تعالی به مناجات وان شبا درباس بکه خدای تعالی وان هر پین شبه تک ده شبه داوی ده گشتی تمامی و هدیه که 1000 خیر شبا لیلة القدر ده دویجی جبونا وی رب عالمی اسلام گه حکمت از بنی جبونا وی خدای تعالی مجهول هستیه یعنی açık نکیده ده فلان روزید فلان شبه دایی مناجات شی مسلمان را پر گرینگه مسلمان گره دوامی به شب وقت رادبه که تهجد خود که وی چایداجی مناجات آبکه تدی یک فنان ابراهیمی ادهم رضي الله تعالى عنه مناجاته وهنن دبي إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب فقد دعاك يا ربي دبيز عبد تي عاصمة از هاتمه مخاوت قابية تي از بگناه خوشي اطراف تكم دبي از غازي تتكم إلهي وإن ترحم فذاك يا ربي أجر كتوغا رحمتي المبكي ذاتا تو أهل رحمتي وإلا ترحم فمن يرحم سواك أجر تلمن رحمتي ناكي كي من عفو بكي دبي ده بيورا جملة دوام كي إلهي لست للفردوس أهلا ولا أخوى على نار الجحيم يا ربي أجرت أهل جناتي نبمجي طاقتها من السراغر جهنم تونه اسمه بيك بفكرة للنواغر جهنم يس خلاص تبم جبونا وي اف مناجاتنا هنن بزمان فارسي جي مناجات هنن إذنا وهبه مثلا مسلمان يك فنان عمر خيام دبي من بنده عاصيم رضاية كجاست يا ربي دبيز عبد تي عاصمه رضات الكي دري اليد يرم كو از رضات ببينم تاريخ دلم نور و صفایت کجاست یا ربی قلبی متاریه کان نورات الکویه از ببینم تخم قلبی خوبی قلبی خورونی بکم مارا اگر بهشتی بطاعت بخشی آن بیع بود لطف و عطایت کجاست یا ربی اگر تو جنتی مقابل عبادتی دا بدی میباد به تجارت ام باللطف و عطات جنتی استدخاص اگلی که وانا مناجات یا مهم جی رضا خودی از بین دلی لپی بیاجی مناجات اکی دنیجی هی فارسی دبی ای کریمی که از خزائین غیب كبر وترسان وظيفة خورداري أي يا ربي دبي كتو كريمي خزنا غيبي بأهل لا تبوتاجي دبي ترزق دي خارنه ودوستان را كجا كني محروم تو كي دشمن عن نظرداري يا ربي تو دوست خود هر درگاه خود محروم دکی تو دشمن خودی میزد کی ایش دشمن خود پیش داد شبوناوی بوان شب گرینگ دا
مسلمان گره به مناجات و به دعا وان شوا احیاب که به تفکر کل سر دنیای ایرو بلا و مصیبت و فلاکت قواتن سر دنیای چرا هاتن سر دنیای گره مرویا بزن به عدالت جنابا گل رابیه جنابا انسان رابیه دورکتنا انسان چه بیه عبادت دین خوده جبانا وی ام مغفرتش خدا بخازن ام دعای بخازن یا ربی امتدی آیت قرآن دبیجی ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا یا ربی دن آرام مدا انسان به عقل کو اسیانا تکرین تجربی وان دا مهلاک نکی میوخ نکی خلاص نکی ام وان دعانا پر بکن دوی مهانه دا مسلمان به تفکر و به مناجات و به احیا وان شب پیروز دوی رمضان را گره در باس ببه حیات صحابی پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی بوی شکلی برای داده چون بله یعنی هم زبو بتایبتی جینها طبعا هم قالا برای و برنا دولت یا دیپلوماسیا پیغمبر مجد آخون لی معنویات اویجی دمها رمضان دو هر وکیدن او ما گرید ده 11 مهندن جی اما او هشمندی معنویات کد لاشه انسان و ذهن انسان خودت الا لگور ویجی جیانا وید ده دوماندن هزبنی او جی مهمه ان شاء الله امید دوام بکن تاوید از نه برای خوابدن ما مسته خو حالی ابراهیم هم لیکولنره از بنی هم جی نویسکاره طبیب و پرتوکا خود در حق دیپلماسی پیغمبر مدن نویساند با از بنی مگوت نامه شاندم مکتوب شاندم پکی او قاصد یعنی جبو چه هاتن شاندن از بنی قصد چه بو برای پیغمبر مزی پیغمبر حضرت عیسی نامه شاند بو وقتا پیغمبر صحابیه توپ کر بود که از دخوازم نامه بکشیم حکمدارا ملکه فقط اون وقتی صحاب حواری عیسی مره مکن گفتن حواری عیسی چه کریه؟ گفتن حواری عیسی حضرت عیسی علیه السلام وقتی که واجبی گرتنه ایکو دولت نزدیک قبول کردن ایک دولت نه نزدیک بود دور بود اونا نخوازن حرم وقتی خودی صبح رابون مثلا کن زمان خان نکام یعنی دولتی نکارن زمان وان نزان نکان خبر دن زمان چیجا مملکتی رسول شیان دیسه وی زمانی خبر دن وی وقتی مجبور چون صحابه نبی گفت که امرتنه کیجا ما دخوازی بکشینی ام دارن bir vakti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gotko az dixazim nama bikşinim melika jibo daveti bu daveti İslami hatta jibo haber bikin jibo haber İslami haravan jibo Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elçi ve Resul intikap kır ve Resulullah şiyan yani Almanca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakat daveti tebliğ bu. Yani ev risaleti bu Melike işte Bizans'ı, İran'ı, Mısır'ı Habeşistan'ı fakat tebliğ bu. Ve mektup belki haberdedir. Hatta ku mektup şun dest kırtın ve Melika ve memlekette pır mesele ki mühim bu. Yani Melik Melika Efradika Topkır bana haberda mesela Bizans Melike Heraklus haberda Necaşi bu Müslüman yani var alakayı pır celp kiriyor. Ki İbrahim dema bile dinlerin tabi taybeti ji mesela sekinin megut jbo çı qasıd hatına şandın. Uyan mühim ji helbejartına qasıdan ji bu. ین کسی این کود چن نوی داره و دوی تبلیغ بکن دوی هن تایبەتمەندی وان جه هبن از بین اول چور گور چه دهاتن هل بجاردن پیغمبر ما کی به تایبەتی دشان باوان ملکین دولت پیغمبر اولی ملک نظیف yani hem sureti van nazif bu hem zamanı van hoş bu nazif bu ve avcı Amerika zamanı bir memleketi zanı bir tercih dikir. Yani mesela dıkıya dıkşına diyelim Bizans'ı zamanı bir memleketi zanı ev dışına işte Habeşistan'ı işte ev zamanı bir memleketi zanı hatta Melike Habeşistan'ı nastıka yani var elçi tercih dikir ko elçi kişi memleketi bir memleketi nastıka hem memleketi nastıka hem zamanı van memleketi adet van memleketi
زانبو جبو اوجي الچی ناو گنجا دا تر او صورت وان خوش بون نظیف بون و زمان وان خوش بون یعنی وی مرا ilke چه دبیجه yani elçi meri gerek temsilci meriye gerek hem sureti van hem zamanı van hem libası van nazif be hoş be baş be yani. بله ما مستعملات و طبي وجود هم لجور و او قاصدين كود دشينن بتايبتي جبو تبلیغ اسلام دشينن او مهم بو yani خارج تبلیغ دکن bir kıyafet خارج تبلیغ دکن و her وقت داناسینا دین اسلام بو yani بلاهن devlet جهاج مهبن کو او دین هاتیه و از پیغمبر و از وجه تبلیغ وقت کن از بله اما دوام بکن ها محمد فرات الهیات ناسی من بتايبتي از دخوازم معنویات فکرم وقتا کو مکتوب خاص بکشنه sahabe gotun ya Resulullah melik mektubu bir mühür nakhının. Beli. Gerek mühür çeki. Bir vakti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mühür çeker. Mühür yani var yüzük eki çeker. Beli ziv bu. Ha. Beli. Servi Muhammed Resulullah Nevisandın. Vakti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mektup dikişine bir mühürü deje. Beli. O piştivi lama halife hatın ev mühür disabukar ani bu nezbeli. Mühür piştivi كردس حضرت أبو بكر باش عمر رضي الله عنه باش دس عثمان رضي الله عنه أما وقت دس عثمان رضي الله عنه غيب بو بله وكتبو بيركيد بيجن بله دست باش أما هیچ دوام بکن از بین مالات دوا که محمد فرات از تخوازم به تایبتی لسر معنویات رمضان بسکنم کو دبیجه هنتنی برچی بمینن او برچتیات و نایت تو معنی کی لی رمضان لگل خو هشکتینه هشمندیه کتینه از بین تنی برچتینی نه یعنی دوام اخلاق خو راست بکن گوتنه خو راست بکن دلی تو کسی نشکینن و لگور و حرکت بکن از بین به تایبتی مثلا هم خوانده کاران جدگی هنن و پرتوکین واجه هن از بین هند نویسن هنش بوی معنویات و لگور و هشمندی رمضان اجمره چه بشه از بنی مه رمضان ساده نه او وک و چاکرم کرد نه او کو مر ساده خارن و خارن دبج برده بوی بتنی ناب رمضان رمضان او کو دب مرواجی جتشتی نرند قلب مرواج تش نرند جوره پاکش کرنه مر حتانی و مه پیرود سر خورا در باست که او لاف نخوش الفاظ نمناسب مرو نبیشه یاره مرو یا اصلا و اصلا دخودا تحملوی بکی حتی مها در باست به تدی جبر کو د نوا و مهداجی پاری کی جیان پاری به سخنتی در باست به یعنی وکی کوچوا مرتی که به ترافیقی تدی د نوا ترافیقی دا عربه هبدو پر زیاده تعمدن هبدو زیاده سخشترمیش دکن ایجا انسان هبدو عاجز دکن وکی کوچا مثلا د معامله دا د تجارت دا جی گا وا سخنتی چید بن مرو گره حسابیا بک کو از د مه رمضان دامه از وا آن هد مه پیروز دامه قلب خود دو خو پاکش بک هایش خو هبه حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرماند که دبی الصيام جنه دبی روجی وکی مرتالکه وکی مرتال قال خاند به زمان ترکی فلا يرفس ولا يجهل گره تشتی نخوش نکه دبی و این امرئن اگر کم مروه کی دبی قاتله او شاتمه اگر پیرا شر کر به اخو جرا پرسکو فلیقل اینی صائم برا بیج از بروجیمه دل من حقارتی جی بکی ادیسا دنگی خوشترا ناکم ده مذهب امام داود ظاهری عالمه که علماء اسپانیا کفناره ده مذهب ویدا ده مه رمضان دا جده به مروه غیبتو دیری قودی و وقتا الفاظ نخواش در روزی بتالد به دلیل اب حدیث هانی جبوناوی گره مر پر زیده های جوان تشتاه به آیت یک جهات بیرام از بنی دماد بیجه یک خاطی کل و بکه او ایریش و بکه سلاو بیجنی او در باس بن بله مثلا اوجی جبور جیانا نورماله از بنی نه تن رمضان دیانی بیجه کسی خوان نزان این کور بسا برادای داخوبن یعنی جی ایریش نوسا نباش لودی هم جبو شخصی و هم جبو دینی و قد بان محتب نبن وبيجن صلاة ودرباس بله صريح نسا حديث يجي هذاتن بيجي ليس الصيام دبي نين الروجي من الأكل والشرب
sadece خارني وجفا خارني مربجي ده برد به روجي اباب تنين نه انما الصيام من اللغو دبي جرش تسي برداج من روجي بگري ده به خو غيبت تدي ام بي غيبت اداره ناكن انسان ورنه يعني خصوصا ده نوا توبلم جبارماي داجي حقيقه ابسخنتيا بره حتى اهل علمي داجي بلا الا هي ما غيبت شيء غيبت گناه يبر كباره ج كبائر جناها حتى روايته كذا ورد بيجي دبي أوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام رب عالمي دبي وحي شانسر حضرة موسى عليه السلام أن من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة كي توبجي غيبتها بكي يدسوني دادسات كبا جنته هو ومن مات مصرا عليها فهو أول من يدخل النار أو كسيك بغيبتها وبمرته وبينك بغيبتها وبمرها رح حضور أخذي لعرض محشري إيل كي سنفت كابن أهل جهنم من كابن جهنم يول أفياد در رسالة شيري داد بيجي وغيبت بيجي وقوشت براين قد قازم نص آياتي ولا دبي آيات القرآن رب العالمين فرمانت بيجي أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ونحزد كنهم براي خداين بيشا خل بيروني نقوشتي بخن كنال هندستاني أو تشتاهي نعوذ بالله قوشتي مليات خن ده گانج نهدیه دا لسر هنا کی طقوسی وان لسر هنا کی آینی وان دینیه نعوذ بالله اشترى بعالم ابيع قصص شنيع كريال برشعب مجبوك وهم غيبات عبرابن ما يكي كل ما حقارتك امي وحوالي خذ يمكن امش ما جرى قاش لغاوي بدون ورننه كلام بيا بفكرن ما رمضان وهكان بدن جاز بني دبي او نقاش ما ينجي تشتين كوام لسرد الساكن نجي دبي ام برسوي وصابدن كبلا هالشيء ودا تشتك شيار ببا والجور ويتها بجراز بني يعني هني دبي نقاش المجي الجور إيماراوي الجور باشبوناوي و هجاتراوي بازبني نجبو شرزه كرنو گور کرنه بازبني ازيت برصا هري داوودي ساجواب برسم باش از بري خودم ما مستيخ ازبني نها دبيجن جبو مها رمضان مها قراني يعني ام قرانك جواب بخويننكو تأثير أوي يازدم مهين ما إنين دن هبة أزبني يعني أو مها جنو وساسكرنا إنساننا دبي إنسان قد تعمير بك ونلقور مهين نجي وصل دوام بك أزبني طب بله أزبني أب مها يعني الذخيرة كي متى محمد بيخمرة بله يعني أب مها هاني دبي مهيدا كمسلمان قرآن وقت دخونه قرآن يجيك وأجر قوا أهل علمي بتابي بالتفكر بقرآن بخونه لبلش شرط كدني هي يعني عفوا دنابا حياتي داجي دعاء مستجاب عبادات مستجاب جي بالشرط اللي صار رزق حلال به أبياب المهمة بله رزق حلال قاوك وحقوق قوليتي دا تنبه خداي تعالى او نفسك بدعاء عبادات رب العالمين قبول كذب مهيدا لبلك قاوا رزق حرام بل سفرة حرام روني فتارة خبكة خيراوي روجيجي تنا خيراوي دعاء تنا ودعاء ناي جواب داينش لبرا إذن هبه از حديث هيك بقولم پیغمبر صلى الله عليه وسلم جه حرب خيبر دا وقت دزبره دبي صحابي كي بزنگويا دواوي واگرتيه دست خو دبي وسا شاد بج معركه حربي درتيش بارا تيره كي داويجن لوي صحابي كبه وفات كه صحابي جب هبرا غازيد كن دبي هني ان له الجنه دبي والله دبي أبيا أهل جناتي بو دبي حضرة رسول الله عليه وسلم غازي كرجو كلا وحيش فوالذي نفسي بيده إن شملة التي أخذها من المغانم لم تصبها المقاسم لا تشتعل عليه نارا دبي جو أسقسم دكم ربي كن نفسه مدرسة خدا قرتيه أبيا روجا كي برضا مسلمانة شو كركي كي جنابا ماري غنيمي قرت ملي خطيرة كر أو كركاي آقري جهنم السير بيخ أو بآخر جهنم بجزاء وكركي وجزاء خب خب باش يا حضور خدا نشهيده. بقدقات بكن برايتين أب إنسان صحابي بو، أب إنسان محركة حرب بيروز دابول خيبري بو، أب إنسان دستي بالزنجويات دبا پیغمبر عليه الصلاة والسلام وابو سسي يجهر مرتبة ويا إن مزن أبو بتيرا دجمن هات كشتني حضرت پیغمبر قول نشهيده. جبر کو کرکی که حرام خو کربو به رضا مسلمانا اف انسان حضرت رسول الله و هر جهنم يعني نقولای اف تشتهانه ایرو دنوا جیانا مدا تشته خراب پرهنن يعني نشرت او اماله هبدو بدست زوري غصب بکنجي جار هي جي مثلا ام به حقسزي هناك حقسزي رجل هفدكن مالي هبدو هندك جي بخون اواجي گناهي مزنه قرآن دين محمد پیغمبر
پر زیده گرینگتری جهر تشتی لسر حقوق کلی سکنه حقوق کلی نای عفو کرنه دبی یغفر للشهید كل ذنب الا الدين دبی شهید را گناهی وان قطع عفو کنه بغیر دین دين يعني بريك وش خلك دين كده نداعي او ناي عفو كرني جبونا وي ام كتوبه بكن دبي مهدا ام خباب يزن قافيه خدي تعالى يا ربي ان شاء الله هزيدي وان مالي حرام ناغرمي هر شي مقتيه بقدينم جيري بدم عربي داد بير رد المظالم اگر قابا وانا بك بلك ربي عالمي دسا ما عفو يعني توبه ماجي لغور ناسو هبن لغور باشي بنسبه گناهي کو قابتي سر انسان تدي دروايتي دايز بيجد بير رب معصيه اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعه اورثت عزا واستكبارا نيچه گناه هنن دبي هستخاري الخوي خوچيت كن خويوي او گناه كديه لي پشتوي زه استخار دبي خدا به درگاه خدا تعالى جي عفو خازه دبي او گناه لبا خدا تعالى چتر جوي عبادت كتبه سبب پوز بلندايي عبادت كديه به پوز خو بلند که لسر انسان حالميت که بله تکبريت که بيج خبر ده مصيبت هري مزن براي چتن دناوا گل دا اوه عبادت كت که به خبر ده دبي من ايش اشخر رام اقصا قران خويا او تشخر خوندي مش ما هات مرات بيش ابيا بر يعني شيء ازبيا بر عاجزم از پر قهرم از دوامي دو كونفرنس خداج دبيجم ادم قال ابراهيم بعبادتي خو خبر ندن از بختي ومياو بسبب عبادتي مجبو خدينا نجبو ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يا ربي نجرت تمامي سرجي كنا قربانا مول ميجا مو عبادتي صدج برزات يا ربي بشرب شيف تشتكي راديوتي في خبر ددي وشيره خالق عالمك وقبول بك اشترى بسيته يعني خليفه اسلامي حضرت عمر بجا روجيات نمجات ما على قدرنا كتريكليات يا اللي قال من ويا بپره من على قدردك واكيدا ابدنابرته وخد ده مالت ما مستجبوان گوتنته ولی ما مستي عزيز ابراهيم خليل ار وطبي هر واكيدا نويسكاري ميجي لكل نرجعن ولی سر پرتوك نويسان قاصدين پیغمبر مچون و درین مالکین و هیامه این اوسا امپراتوراندان از بلی لوی داره چه وقتن پیشوازی کردن برتک این چه وانیچاندان yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evvela elçi şiant imparatoru Bizans'ı Dihyetil Kelbi debejin yani naf sahabiye da tavri yakışıklı av bu yani. Bəli. Şiandı cem Bizans imparatoru. Bizans imparatoru bir vakti hatbu Şam'ı hatbu Filistin'i, hatbu Kudüs'e jibo harp devi ve Sasaniye bu. Muzaffer bu. Yani bir vakti şu Kudüs'ü ziyaret kır. Kudüs cem Hristiyana mukaddese. İşte elçi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir vakti şu cem Heraklus. Mektubu Nebi da. Heraklus merke ki akıllı bu. Ehli felsefe bu. Hatta ilmi dini pırzanı bu. Hatta bir vakti tefekkür dikir ko dine ki nu kevara ve Nebiye ki nu kevara. Yani bir vakti zanı bunu yani jibovi وقتا کو مکتوب خواهد تحقیق کرد گفت که اشارت که نبی حضرت عیسی مرا گفتی او نه تشتا پرس کرد حتی وی وقتی شامه ده ابو سفیان کوانه که حتی شامه چون ابو سفیان گرتن هاتن پرس کرد او مریکه که نواد ارکتیه مریکه چوایه bir vakti Ebu Süfyan ne Müslüman bu? Reisi müşrik bu. Kodko az reisi Mekke'me az da Müslümanım ama Muhammed merkeki nalmede ailevi, soyvi, sopivi, nesebivi marufa. Muhammed merkeki nalmede dürüst ekaya hatta bir agot emin. Beli. Vasfikir. Bavermen, dürüst bu. گفت که وقتا محمد را تبلیغ کرد کی دعوی وی ایمان کرد گفت دعوی وی فقیر اول ایمان کرد bir vakti Heraklus گفت وقتا که نبی تین اولی فقیران ایمان نکن زنگین ایمان نکن او مرکه که انسان را درو نبه
خبری خواهی داره نکه. پکی بینوا حرب هبو ات ما حرب چک بو حرب کی وی ظفر نتیجه کرد حرب کی ما ظفر نتیجه کرد پیش حرب اخوتی بو. بله. گفت اوج نرماله خود هر نبی وقتا کو ظفر جده ده هزیمت دیده. بله. حتی ما کبیر گرون نبن. بله. وی وقتی گفت کو اما نبی کو آخری کواره gerek sünnet be. بله. Bir vakti malbata وی د تشتکی صاحب yani malbata وی çavaya asli وی çavaya yani. Ari. Kalki وی çine de goten ari. Ari. بله. Bir vakti gotun ko ehli Mekke sünnetti ben. بله. Mekke Medine Hazreti İbrahim şey bu. Hazreti İbrahim evvel şahs sünneti bu. بله. Gotun Nebi ahir zaman derbasta işte deve de be. Kotun işte ehli Mekke işte binekevan deve. Bir vakti bir tefekkür ko İslam hakikiye yani ev peygamber hakikiye hatta cemaat hatop kır gotu ko vakta nebi ki mektup şan diye am çıdı bijin. Cemaat evan tepki kırın, tepki mezin kırın. Çıma otun am dini kha am derbas namır. Hatta hükümdar mezakir ko ısrar bike hükümdarı derk yapar. Bir vakti kot ko ma tecrübe kırıcı bu var kot am dini kha memnunum. Ama hediye da dıhya پر هدیه شیاند گفت که از وقت من هبه از خوازم مارم مدینه از یه صحبت بکم اینکه عالم بیجن هراکلوس به قلب خواه ایمان کری اما ترسیه جبوی اظهار نکریه مکتوبه که شیاندن حبشستانه bir vakti Habeşistan'da Necaşi bu. Necaşi merkeki adil bu. Hatta icreti evvel Müslüman şubun Habeşistan'a jibo çuşun Resulullah got ko Habeşistan'a merkeki adil heye haram vi cemi. Meri bir vakti tefekkürdük yani gayrimüslim mezi adalet mühime. Evvel meri nazar etçedik meri adalet dedik. Amerika adilse şu dini adalet tünne yani. Adalet yani. Bu ne Müslüman ne kesekadın hevcana ki o dini İslam dini devlet ancı ve adalet bezbeli. Beli. Bir vakti çuncam Necaşi istişare kır ve bir vakti bu Müslüman. Beli. Evveli Melike'den Müslüman Necaşi bu. Beli. Yani Melike Habeşistan'ı bir dini var Hristiyan bu. Beli. Habeşistan bir vakti devletteki mezun bu, kavi bu yani. Ne vakti bir vakti bu. Yaki şiyan cem Mısır'ı Melike Mısır bir vakti Mısır eyaleti Roma'yı bu. Beli. Ama eyalet bu ama özerk. Eyaletle özerk bu. Reisi Mukavkıs bu. Mukavkıs şey debejin Mukavkıs asli bir papaz bu yani. Ama ilmi dini zanı bu. Vakta ko evci per haberda bir elçi Resulullah. Resulullah da elçi dışında elçi alim dışında. Vakta ko ha Hindi ben vakta sualda perstekın zanın cevap veren. Elçi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevabı haş da bir vakti tereddüt kır ama ne bu Müslüman? Fakat hediye şiyand. Pır hediye şiyand, katır şiyand, du cariye şiyand, hatta cariye ki de Maria Resulullah buyuruyor zevci. Elçi ki de şiyandı Sasani. Sasani devleti İran'ı bu. Vakti dünyada du devleti mezene bu. Ya ki Bizans'a bu ya ki Sasani bu. Reisi Sasani merkeki cahil bu. Pır kabih bu. Mektubu name Resulullah vakta khand qahari parçakır. Dirant beli. Bir vakti muhtar Resulullah ve Nebis otko devleti vizi parça be. Beli. Hatta reisi Sasani mektup şiyan vali kha bazan gotu vi merki eko be az Resulüm bugün o benim bağım. Ha benim cemmin. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elçi bazen got vişef, işef melike ve bu desti kurevi ha kuştun.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vini be mucize haber da sebebi vali Sasani Müslüman bu. Paşa mektup şiyan Melike Arabi mesela Gassani mesela Yemen ama mektubdaki vakti şu Gassani Melike Gassani elçi Resulullah koştu. Elçime tek koştun ve elçi bu. Vakti ko elçi koştun yani bir vakti de yani elçi zavaltına bu. Yani elçi çizmeyecek elçi yani kasıdın. Elçi koştu sebebi bir Resulullah per hüzün bu ve harp çeker. Harbi muti evvel harp ber Müslümana Bizans'ı bu. Çünkü Gassani vasalı Bizans'ı bu. Yani vilayeti Bizans'ı bu. Paşa bir harbi Tebukçi bu. Harbi Tebukçi bu devamı harbi muti bu. Bu mesele elçi bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elçi yaşayan tevahi çen elçi çun ez beni kasıt çun. Tevahi çen kasıt çubun. Çen kasıt yani elçi çubun. Yani rivayette de çel elçi şiandı bunun yani. Çel elçi mesela tevahiya devleti yani Şam'dan reisi kabile Araba mesela Himyeri Necid Bahreyn reisi kabile mezena Şam'dı bu mesela Şam bir vakti Müseyleme Kezzab ha bu bir vakti ne bu Kezzab ne bu reisi kabile bu yani Şam vanazi kabile per kabul kırın yani mektubu peki devlet anlatının necaşı kabul kirez beni devlet anlatının necaşı kabul kir eden kabul ne kirin yana na eden kabul ne kirin yani devlete kabul ne kirin Bizans Sasani Mısır kabul ne kirin ama Bizans ve Mısır elçi pır ali karı kirin pır hediyedan pır mektubu haş şiyandan yani kabih muamele بله ام دوام بکی ما از بن ام بیجن که چوار نویسندن فلان ام چکجی بر خوابدن محمد فرات امام مستیمه و هر وکیدن نویسکار و الهیات ناسم از بنی و پرتوک این وجه هن از باورم در حق اسلام دو هر تم نویسندی از بنی تابع ام قال رمضان دیکن انتخازن قالوانج بکن از بنی یعنی ام تایبتی تخازن و هیم ببن و باش جام در باسی روزی ببندی سر رمضان بن از بنی پرتوک این و در حق چه دنه و چه دا نویسندی امام مستی هست ام تکارم بگن دست خواه تابع کردم که امام مستیمه نه هم نشان دادن از بنی کتابهانی نشان دادم بله کردم که بیشتر کتابهانی به زمان ترکیه تابع زاروای ترکی منویسی امین هاورگرینن عربی و کردیجی انشالله خدا حذف که بله Anadolu'daki modernizm dalgası yani evya melselvi çekiliye بله لقارشی دلغه مدرنیزمی که کتیه ناوا ولات انادولی لسروی مدافعات سنت پیغمبر علیه الصلاة و السلام مکریه دوی پرتوکامه هاندا اویا تدا معلومی ویه آنها د ناوا وی مملکت هاندا ایرش کاپ مزن لسر حدیثی هیه یعنی حرب کابه دنگ د مقابل حدیث پیغمبر دا تکرنه جبوناوی مجب قدر قوت خو اویان ویسیه ev kitaphaneye teda me bahsa ku sünnet bi çi şekli intişar biye çahatiye berakarene de nava dünyayı da nava dini İslam'ı da لسروي ev kitaphaneye me tamamı duvi qomiyet انتظار ما مستعد عزيز برتوكي خو بگرندستی خو و دانست نوا بگیرد باشتر bezbeni evi kitaphaneye böyle bir şekli به زمان ترکیه نشان بدن از بنی کشور ما بله Anadolu'daki modernizm dalgasına karşı sünnet müdafası بله قالا چت کی نزبنی جبو سنت پیغمبر مد جواد پارزوانیا سنتی پارزوانیا سنتی بله پارزوانیا سنت پیغمبر علیه الصلاة و السلام هذه حرب قابدنگ لمقابل سنته هي عن هذه ولات هاندا هناك انسان وقع هايج حديثي تنن هايج علم حديثي تنن لسر فلسفي لكوليناوي هي ایرو مسئله‌تی سر بیه ناویج برکو پروفسوره مسئله‌تی سر حدیثی بیه حدیثی بلند که ولی عرضه دخه ولی به داره مدافعه بکرز مدافعه پارزوانیا حدیثی میکردیه پرتوکا و آدن از بین بله هناك انسان هن بنام حساب اسلامي دبين ام اشتا حديثي بني دا انكار ناكن قسمه كيو انكار دكن
وحي غير متلو إنكار دكن إيك وحي غير متلو يعني يا بأراجتيا حضرة جبرائيل عليه السلام كو ورا إنكار كرده نعوذ بالله وزما يدي سنة تبدش هي راست لسروي ويعني ويكي وان مبحثي هاني ما قلت مامي تلقى آدن أزبني سحب كتابة هاني بالي أب كتابة هاني يجي ناوی مسلمان روحنا زهیر قطانlar. بله. به ترکیه. دیسا به همان هشمندی از بنی؟ لبی؟ دیسا به همان هشمندیه. بله. لدیجی اسلام تودیگر از بنی چت کن؟ بله. اوی دوی کتابه هنه داجی انسانی که تشتی نخوش آن نخستن ناوا دین اسلامی. بله. ده آلانا دیروکی دا، ده آلانا تصوفی دا، ده ناوا تفسیری دا، ده ناوا فقهی دا. قال کی تشتی رزیه کو جمارن قريجن نج قرآن ووحينا نج إسلامنا عنينا خستنا ما أو توب كرنا دوي دريدا هناك شي بناوي حديثي جهاتنا شكرنا وكي كنت شواتي قوتنا دبيجن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي السحر هاتيه كرنا بله افتشتهان يجي قال كي جرينجا علماء إذا اختلاف همان برا بنزري بيا تشتي أها ما قشتك تمامي وخستنا بيدري ده حقي ده نابا دين إسلامي ده حرشي تشتي كو نخوش نج قرآن وسنتنا ما أوجوي كتابي ده توب كديه لسيرويجي آدن أزبانية در حقي شده؟ بله اب كتابه هان يجي ناب كردية بیا آنها ام شرح دکن تابی بلا وصارت بسکن از بله ام شرح دکن نابی بی کتاب قصیده مالا سیدای ملا اسحد چوخرشی بله هب كتاب تمامي بيتي سيداي ملا عبد الرحمن ملكين دينه بابي سيداي شيخ اسحد شغرشيه وسيداي شيخ اسحد شغرشيه بابي منه بله ويكشي بيتي مبخنن بله سيداي شيخ اسحد انت شي هذا هبن امي بخازن از بله ايوا سيداي شيخ اسحد شغرشيه عالم معاصر دوله عثماني بيه بله حتى السلطان عبد الحميد خان شانديه باجار ارزروم جوند شغرشيه دا بله وقت کوهاتیه گرتنه برن استانبول ده یلدز سرای دا قصر یلدز ایداجی لوی داری کدیه بینوان مسئله فقهی سوال کدیه اب عالم اقاصا بناو و دنگ نافدار قیمت کران لسر بیتی ویج مهنه کلی کولین چه کرن بله اب کتاب آهان ایجی مل سروی نویسی هم آنها مشرح ویج خلاص کدیه و ایجا خدا هست که مشرح ویج خدا الموازده که از بنی قصدین ده هشی و ده هبن شکر ما خوش مره بجن از بنی بخدا بیتی وی امی بیجن ان شاء الله او کی وی را یوا خوشی هبون از بنی یمل خوشی هنن بله بله ام بیتی کی ببینن سر او کی مثلا حتى هند بنن مستمن از ابراهیم ارجی بپرسن از بنی وجه پرتوکا خود در حق دیپلماسیا پیغمبر ما و نامه نوی مکتوب ویده و نویساندی از بنی يعني ده دسبك ده شخم ما برسيبو يا راستي لي دقه خود جبو کوسا یکمینه گلک زمانانجی هاتبو برگراندن از بنی نها هیچ دخواز اوید تیکرن جبو زمان ایندن هن خباتی وینت کن کار بچک داناس نوی بکن قالاوی بکن از بنی يعني او برتوك يعني كتابه كي صحابي ده نويا بله يعني في صحابي ده برمن محمد حميد الله كتاب نويسان ده بله ama mektubu ne nüvisan, mektubu siyasi şihandı bunun reisa devlet nüvisandı. Kitabı da daviye de evnameyin hatta nüvisandın cihane. Ferdiya, insana, komutana yani kiya mektup şihandıysa bir mektuba giyme nüvisandı. O da daviye de hene az beni ve dostlar vek nameci vek fotoğrafçı ve xistinen o da daviye de he sonavi de haska nişan bedin az beni. Yani evci şu havalin me şu Hanife hanım beli دواتری ده نشان ده درنکه بله بله لدیسا مواتری ده نشان ده از بنی همو وسا به آوای که اورجینال جهاتون نها لکودرین از بنی نها توپ قاپ سرای یانج دولت اندن ده محافظه کردن نه نامه مکتوب نامه bu şiandın devlet ha privan muhafaza bun İstanbul Topkapı Sarayı'da şey mektup haya mektubu şiandıya mukavkız yani Mısır mektubu kabile reisi şiandı bu ekli Bahreyn'in şiandı bu ve mektup haya ama mektubu reisi Bizans'ı Necemme Cem devleti Ürdün'e muhafaza buna mektup meşhur bun yani devlet Ürdün'e çıkmadı devlet Ürdün'e sakini muhakkak vakta ko reis hat bu Şam'e mektup bir Şam'e de hatta Kudüs'e
elçi Resulullah çu cembi belki jiboyu mektubu urka sekinen mektubu dinci kitabı tarihi de kitabı hadis de nivîsan yani eko mektubu şiyan diye elçi او مکتوب نویسندی کی روایت کردن گفتن işte از bu elçi bum çu cem vi meliki çu cem kabile reisi işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mektup var nivîsandı bu işte bir tebliğdir. Her vakitten kaça vahat yani nivîsan az ve cevabı pırsım le kaside ama mustayim kam göhter vakin şikere mafam mustayaziz. Eva beyta seyda şiğes hade çok reşiye. İki avi ekalki ve iki cezbi cevap khazmez. Babire min babı mine. Seyda şiğes had Xuda ju razı be malbata me tamamı ve ilmi xuş seyda şiğes had gertene. Beyti vi yani betaybeti meru kırın bala xudede برای çetin ve ilmi zahiri çıka alime ki bahagrani navdar bir yerli beli به معنویات جی وکی اطلس اقیانوسی د معنویات داجی عجایبیه یعنی عالم چندک بریجیل استانبول لسر ناوی سیدای شغاس حدجی د مدرسه سیدای شغاس حداجی پانلک چیکر عالم کردی عربی ترکیانی د به اخج دست فرقته پربون لمن زارو فیغان من جبر تیراد دل دا آهو زاریم به امان لو سحرگاها وصاله من جدست دیلبری شربتا وسید نوشم صحبتك صافی مجان هج نبو دری مزخرف بلبله مستانی بو جهیبتا حسنا منزه سرخوشو بی عقل مان هج نبو شرین و لیلا دختری پنهان بو لمعیا حسن وکی مجنون هزار فرهادی مان اوی بیتاوی ها در باست به دبی دوام دکه بیتاوی تابی دبی داری کلامی وی پر غریب تزتی دبی هر دو عالم دی فنابن لو امانت ای پسر رهبرک زانا مجرب پیرکی دانا بزان هر کسی دعوای حبک خوشلوی ثابت کری هند گل صدق و وفای هند بکذبو بی امان ای دلی داگرت بزلفک بو جوان را امتحان هن جوی بنده رهابون هن کتی دا مانو مان هن جوی بنده رهاکم من دویتن ای حبیب لی رقیب ایرو بمن را دل بکینو بی امان دبی سفلوی هر من دکیشن یا ربی بیچاره مام من دویتن شیرمیرک پرقوی وک پهلوان دا به دست من بکیش بین سر نهجامتین دا فداکم از جوی را عمر باقی روح جان وید زیندانا حدوث اجدرهایک پرغدار زهرقات الهم نشینش گرتم بی قیدو کمان لو گذرگاها و سال تنگ بی حد ایزکی خو مجرد کج لباس وخل عنا على بجان دبی مقامی دا برای چتن اشارت حضرت موسی علیه الصلاة والسلام دکه به الفاظ بیت خو قرب عالم گوتیه یا موسی اخلعنا عليك انك بالواد المقدس توان دبي دبي لو گذرگاها وصاله دنگ به حد ای زکی ای میرکی خوی عقل سلیم دبي گذرگاها وصاله پرتنگه كنت خب بگهین رضا رب عالم دوی گذرگاه را تو درباس بی اویا پرتنگه تو نکاری راحت درباس بی دبي خو مجرد کج لباس خوش لباس دنیوی دبي مجرد بك تميز بك باقش بك وخلعنا على بجان بلا واجي درخه تو نکاری بوانا باته کبی و گذرگاه درباس بکو بگینه وجبو مساحت یا گوتن بله لانی وکجبو مساحت یا گوتن لی معنی دله يعني نه بلا واز بله هدی چقا کوره يعني ای دلی غمگین لته مزگین خلیل الله شاه دستگیر خوش امیر ناصر بیچارگاه yani beytavi uha devam ediyor. Dest az beni. Evi o avami bxazın. Ya meji tabi nabın xweliyanı gewan zat hale beli. Meji hene tişkotene de be ger mezlum bi biki sabri تروج سپی دچی قبری لور ناوینی جفا و زجره حتا روژا قیامتی اوا قبرا گلک زوره قاصد تینه دور به دوره حساب دکن بقید و موره حتا روژا قیامتی گزلمی کی تو یک جاره تجی قبری دبن ماره سوال دکن به مهو ساله حتا روژا قیامتی بله از بنی ما کرتاسیه می بشید نه از بنی ام دبینن عالمین میین اسلامی شوین خواه بنمیج و تعاته در باز کرنه بله
روژین خوشی بر روژی در باز کرنه و او قاسچی برهم پرتوک نویساندن از بینی. لأنها هم هناك بينن يانجد در دور أخوة يانجد جوان إخوات بينن هناك جبوا عزمونان أماديات كن يانجد هناك تشكدن يعني روجي سانكي هش إنسان سريع إنسان دبد بينن ليه هم دبينن كو عالمين ما روجي إخوة بالروجي در باز كرنا شو إخوة بإتحاد در باز كرنا ليه بدهان جي برتوك نويساندن أزبني الدستر مجوجي بتايبتي دسكينم ولي كلنا دكي مزبني بيجومان روجي مجي باشتر وجشتر دكي أزبني روناهية دخلنا جبوه از کرتاسی جوات تشتکی بپرسم هنج چه تفکرن در حق بده از بنی در حق فضیلت روجی ده و لسر هش مندی و بدنا انسان ده از بنی بله از بنی از بری بیا بیجم لسر بی آخافتنا و کرم کر حقیقتا عالم امتا پیغمبر جبر کو پری خوی تقوای بون حقیقتا دوی دنگاسی دا دوی حیات زور داشتی چقدر پرتوک دنویسید. بله. استشکی غریب جوارا بیجم امام سرخسی یکش علمای امتا شیعو که مذهب حنیفی بیه. بله. سلطان وقتی لی هاتیه خزبی گتی آبیتن بیره. بیره دا 10 جلد کتیب نویسی. ماشاءالله. طلبی و چونه دورا و بیره سکنینه اوید هندور بیره دا گازی وان کلیه درس دا یوان وان کتیب نویسی. بله. 10 جلد کتیب دندور بیره دا جوانا قوتي اوان جنويسي عطشكي هاتوني ها اف الهام دمدا چنابه يعني ام حتى برتوكي كي دنويس ني عمري مات شي چونكي الهام ماتونن چونكي او الهام وكي وچا كرم كي جدو تشتاتي الهام يك جد تقوايتي ج قلبي تميستي او يك ج برچيبونيتي افيا بزمان تبيجي انا عاتي اثبات كده حتى جبو ينكو دخوازن بزوجن لي درفتوان تونه يانجي وتبكن خود طالت بجه که در فتوا هبه بله بزوجن نبجی روجی بکرن عیناً یعنی برگری همون تشتا دگره از بین یعنی روجی برچیبون تشتا که مهمه یا راستی حتی ابو سلیمان الدارانی عالمه کی مشهور امت پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی من شبعه او کسی ذکی خب پرتیر بکه دبی دخل عليه آفات هناك آفات مسألة السروي دبل آفات بدني بله آفات بدني دبي شنن فقد حلاوة المناجاة اوي شريناية مناجاة قلبي ودشه نكاره مناجاة ابكي چونكي قلبي برچي زكي برچي دكاره پرغازي خدا ابكي زكي پرتير نكاره تير بيه ووجود قد همامي وي بجريوي سكينينه انجا بخورا مشغولا و رمجي پیغمبر ما دماد بيجه از بني عليه الصلاه والسلام ده بيجه بسي بشان تجي بكن اوف نوی والا بهیلن قسمکی والا بهیلن قسمکی جی تر بکن از بنی جا دوام دکه بله چک بیجن و از مقدره بدم مصطفى شما هدی خلاص حذر حفظ الحكمتي دبي حكمتي جيدين قال محافظه بك اوجد شيء وحرمان الشفقه على الخلق يكشد بالسر انسان يدين قال شفقه ليج حركات بك زكي وتيره هاي فقير وبندواره وبرشيا وبلنغازا تونه دبي اوجد شيء دبي وايدات هنجي وثقل العبادات عبادت پر لی گرانتین چونکی زک پر تجیبیه یا نکار رابرونش خور عبادتی راحت بکنه و زیادت شهواتی شهوتي ويا دنيوي جي ده قلبي وده بياخذ شيء شهوتي حيواني جي ليه زيدا شيء به يعني افانا قافاتي تير خارنينه ونها جبوه امنها دمها رمضان دانه كلام لغور ويجي ام شواز اخو حياه اخو روح اخو لغور اماده بكن وجبر وشون دجي وصد دوام بكن اگر پن خويا بله از گفتنا یا هری داوی بهنه کدم و بستن مزن دست خوش مالاتا که ابراهیم خلیل ار طبي ما مستهجا فرصه ما یا هری داوی او نامه هات نویساندن هنه کان باش پیشوازی کرد هنه کان نکر از بنی طبی و در حق وی دا اخوی گفتن و این داوی در حق کتاب یانج در حق رمضان ده و معنویت و مهده هر وکیدن مگوت یا ارتج اگل سر درباس و براست دل مگل خمگین کرد او مها رمضان وک اوسا رحمت کی هات جبو از بنی طبی تبگرا پیغمبر ما جیانا پیغمبر ما و نویساندن او یا قرآن هر وکی دنیا حدیثان جبو ما ریبرکی از بنی طبی پرتوک یعنی او نامجی لگور به نویساندن از بنی هم چما دهات نویساندن بکرتاسی هم جبو روح رمضان هنه چه بجن اجواب بستیم باشه می خلاص بکن اولا نبی صلی الله علیه و سلم مرکی کی امی بو یعنی خواندن نویساندن نزان بو جبو بی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم کاتبا نویساندن دبیجن یعنی چل کاتب رسول الله بود işte Emez'in Ebu Bekir radıyallahu anh,
عمر، عثمان، علی، طلحه بن عبیدالله، سعد بن ابی وقاص، معاویه. اونا خاطب نبی صلی الله علیه و سلم بو. نبی وقتا کو نامه دنویساند کی مرک müsait bu. Bana ödekir. Hat name denisandır. Vaqta ko name hatınca tercüman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu. Mesela navi tercümana gibi Zeyd bin Sabit. Zeyd bin Sabit merkeki genç bu. Vaqta ko Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hatta Medine ev zaru bu. Nebi bırakot ko zamanı Yahudi yani İbrani bir alma. Çünkü bu işte mektup Yahudi değil. از ترجمان یهودیه از ایمان نکرد. جبوك دبك والراس نبيجن تجمر بيجن. يعني اوجي مسألة مهمة يعني مري جركي ايكو مركي كي داي خلوت خا او مترجم خا جركي يكي لي باور هم باور بن او يكي امين بن. حتى دولة عثمان جبو مترجمة خرابون يعني. مترجمة ما بري غير مسلم بون. دبلومات ما بري غير مسلم بون. جبو شون مدافع عثماني نذكرن. بله تاريخ عثمان ده يعني وقت محمد هديدي خلاص بأزباني وقت داوي جبو رمضان سر رمضان ما هيكي مهمة شيء مهمة ما هيكي حالي كاري إنسان دكان تفكري إنسان دكان عبادت دكان Kur'an dokuyunan yani meri gereki bir mehi baş derbas bika çağ baş derbas bika işte hem ibadeti hem taarufi hem sohbeti hem hayatı khameri fikir bika jibo şahatın dünya hem bir dünyada mı çıkır pişti bir vakti eska çıkıp beri gereki planlamayı khagi bir Ramazan ede bika مامۆستای من هێژای من لێ کۆنەر و نویسکاری مەم gelek سپاسیتت کی مامۆستا دەست باشڵاتەوە کێکی عزیز نها دەما ئەم لێ دەنێرن بە تایبەتیژی دەما تشتێک دمەدە جیه ببە و لە گۆر وێژ ئەم ژیانە خەساس بکن دەبێ 21 ڕۆژ دەرباس ببە لێ ڕەمەزان مەهەکە 30 ڕۆژ یان 29 ڕۆژ دەوام دکە ئەزبەنی ji bo ku em hişmendiya wê jiyana xwe de bicih bikin û ji wir û şûn de jî bidin dewamkirin Remezan meheke mühim bû gotinên we yên dawî ez ê ji we bistînim û em ê xilas bikin ez serçavne iş ez benî gelê me pir li min digerin ji min sual dikin pirê wan dibê seyda dibê qeza hebe sünnet dibe nabe ez vê mesajê bidim û em ê bernama xwe xilas dibên em bikin nekin niha sünneta Peygamber aleyhissalatu vesselam nayet herikandine. Qezayê ku gava bêsebeb hatibin kirinê insanê ku rûnişti be ji xwe re ser îşê xwe ser ticareta xwe rûnişti be li mêja xwe nekiribe be esehî riwayeta di mezhebê İmam Malik de jî dibêje alimê dinê jî dibêjin dibe îdî qezayê tune qezayê nayekire. Çünkü bêmezeret ew li mêja nekiriye. Ji bona wî hadîsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dibe men temesseke bi sünnetî inde fesadî ümmetî felehu ecru mi'eti şehîdin. Ahiriya zamanda ku ümmeta min tere ifsadî ki xwe zexm bi sünneta min bigire xwedê dereca sed şehîdî dide. Terawîha gere herkes ne terkîne. Terawîh jî 20 rekat bûna terawîha di rivayeta İmam Ömer radıyallahu teala anhu erdahu evi 12 rekatê li ser zêde kiriye bi emrê wî her çar mezhebê İslamê 20 rekat atkin Müslümanekî ku gava me'mûr be veya xebatkar be veya xwe jî em bêjin pir zêde xebatê wî di mal da hebin dikare ji xwe re 8 rekata jî bike eslê sünneta Peygamber terawih 8 rekate bira terawihê xwe bernede û qezayê xwe jî bike yani em viya dibêjin بريز إلهيات ناس من مهمت فرات أم جالك سباسيتات كن هر وقت ما مسلمين ملاوا وهجبوك هاتن برنامه ما خدا الموازي ده كم ولی تماشاوان نجا ایرو یک نیسان بو و ام به میوان خو هم مجارین خو این جدا هم بری و بون صبح جی همان وقتی ساعت نهان حتی 11 هنمل گل و بن هم به نوچین خو جی به میوان خو خیر و برکت رمضان هم بین پیش بری و هم جی کاد روزه و ترکیه و دنیای ده چه اما یک به یک پیش بری و حتی صبح ببینند نو خیر و خوشیده رمضان و بخیر و برکت در باز